Kathoshe mwanya muno kiewe mutegeri weru TV nontu mwakona kanya gakwatana batu kindeto cia weru thaa mwanja cia tariki 27 mweri wa gatandatu mwaka wa 2024 mbeto wa wini wa Kenya. Tukiambiriria ni ati uri mirimo ya metho yete mpanga muno kia karintere mwanya wa nthi urone ya Kenya muno kaitene ka kwina tiri nyingiri wa kariba kumantere cia kibireti ba mukirete uthimi bwa mirimo ya metho therike chibitare ya Catholic dispensary kumakia rigitani mwanya kuma mushine munene wa Nairobi. Bakiaria ndaitare bai batarirete atentere antu baba ingi bethirete bakiringi kanene na kwithira bena mirimo ya metho nonto baraba ingi bateta chibitari otire bakwithira bakithimo ya brato tariri mwandiketo andeto Kelvin Kimathi iyanjire munya wiki otungata bwa tumi maturani akariba kibiriche wandini aburi bagunekete no otungata abo mubo mwanya bwa kuthimwa thinasha metho nteriyo kulukira sibitari mukuma moshine munene wa Nairobi. Tuko hapa Kibiricha, tunaangalia wazee, watoto, wamama na vijana pia, kuangalia macho yao. Kuna wengine tumepata kuna shida ambayo inaitwa cataract na wanahitaji surgery. So for them tutawapea matibabu ya bure ambayo inaitwa small incision cataract surgery ambayo tutakuwa nayo pale date 26-29 pale Nanyuki Nursing Home. Alafu wengine watoto sana walikuwa na allergies. Maeneo hii kuna baridi, kuna vumbi. Hiyo ni one of the causes za allergies ambayo wanakuwa na symptoms kama kujikuna, macho kuwa nyekundu ama kuwa brown. Tumewapa dawa kwa bei nafuu na watapona. Tunaweza sihi watu wengi wa hii eneo nimeona watembei kwa hospitali, wengine waoni vizuri lakini ni kama hawatalii maanani. So wakati wote unasikia kitu yote kwa macho ama maybe jicho haioni vizuri, umeamka leo asubuhi unaona jicho haioni kama kawaida, ni vizuri kutembea katika hospitali ya macho. Akaribao banture baikenero tungata bobo kinyeta mature ni bauritie kuyo kaita ni ontwantu baba inge buruba na dhinasha mezo mature na batina kaine wita masibitari. Ona tuna service mzuri tutirito bwega na tukwe wandawa na tona ikuthongi na tuna boina mantu mzuri. Ula mpomba koromba nondombe nyabokeja gutaka nontu twina thina na alisabu bokedinya gitaringi bokomba kweja gitaringi boja bo tutekora tukari i mwana uju nguretete ina thina metho ationa bwega ni skuru kwithira kwina thina ngikuthoma indi tukwandikirwa tukuona ndawa iria kagita buria gekairwa metho cha mubwire na ndini nwe nguretete na inkuga ibwega na kanti kumenya na ate kuragitete buria ntu ibe abainge muno baraba imechina no ntu imbiurukaga antu ibe abainge baraba imechina ni atukuromba bweja kaire na kaire pomba gututetheria antu baraba ina thina ya metho no antu baina thina nyabu ingo bukuona na kuma kiribo creators mutumori mutongore wa Thukimbi the kumantere euro shumaniritekire kuno tungata bubu kinyamature na kire antu bao batina kainya na ibwaga nuntu bangu geu kire nyamuntu ura ku sponsor the manto ya kanda ya kinyanira oro gwetwa Titus mutuma murioki itomushokiria nkatho nuntu bwa ngugera twitirite kona ntu beto ba utirito metho bwaga ni jonto bate komba kuona bwaga okerea rukire na services chisawa ito chokire kinya brother wetu Titus nkatho mono kuikana chiari wetu na bara betu bena thine metho mo bara bakujite na rua ja nuntu bwa event hizi ya Lionside eye hospital ndo mantera bakuretere kariba Kibiriche naza cha metho na ito chongikalo sana nuntu bwa kinya the main sponsor event hizi bwana mutuma Titus ndakaitwe Kibiriche nuntu bwa kwithirwa ina mathone za meka sana za gutethia ntu bao na njireu anguga nyani bwega nuntu bwa mwana wetu Titus wonete na bati guturetera undume je nonto tutio mikinyira ni antu baba inge muno baje 20 bati kumba gwita kuchwa mandaktari na arachari nde gorwe gwatini antu baba ethi ite guja kwau na thuganie kaire aturetere undume je kaire na ndi bwega ma tutangaze bwega twenye decision yebimya biere. Weru TV kumaburi mbita wake Kelvin Kimathi.
Mwenye mno kiwe Kelvin Kimathi nontubo riboti utugieta mbere ni ati mwerekeria wa Nat Nyambene Maure Kabuchia noretirwa ngirwa kwandika alimu TSC bakanthi nje alimu ba junior secondary barabara ari mugomo nontu abathe taira kioto kio thomo ikikwenda kuwatwa na inya yonthe. Justus Maure Kabuchia urani mwandiki wa kiama agia kutetera arimo kia Nati Nterino Nyambene aliuga atiri kithomo kibatiri kwithirwo gigikirwo abonene na kinya kiama ya kwandika arimo ne gatija kinya arimo oba junior barabara ithiritwe baya na maandamano bakithetagira aki ichiao nontu bura baugire ati bakabuta barabara ndamanite nontu butabwatirie iturana kathina tamune weji artani beto ba junior school ba tura strike lakini kureana bamwe barairwe ba choka nguine lakini nashukuru Senate ya Kenya ingochokeria kadho Kenya Parliament ya Kenya na KNUT nonto wameshikana kuona ya kwamba ana barabara ombere kuirwa bakwa laid off ni Teacher Service Commission ba uchoko nguine na itukwirigira the urungo back na baka endelea kuritana bare artani na batetiseka. Maure ariuga ati kuma kiama gia kutetera arimo kiongwa ikiaugite ati gutire mwarimu abatiri kwithirwo kuma akolenji arafu andikwa ari mwarimu wa kuwatira indi abatiri kwithirwo kinenkerwa ngugi buru na akathina mbere na kurutira akenya angugi na kogwe bo batiri kwithirwo bakithingatirwo kinya TSC ati batiri kwithirwo ikiuga ikabuta mwarimu noriko. Hii ni makosa na haipaswi kufanyika. Kwa hiyo tukuromba TSC realize mistake hiyo anabara ni akibeta cia na nyedu tuwa buraba kuwa nibo uma nonto mbere KNUT ne weto temu ndo batale kwandikwa Kenya are intern ate ai mwarimu to abatale kwa andikwa directly because after timu college njiro kathoma obatale kwandikwa straight away because the government must have plans cha antobara utrain kenda paminya ukumanguine. Kumegebe North, Pitan Class, Chabari. Tugita mbere ni ati ori kithurano kia erekeria bamayani gikwirigirwa ntuku ya Jumane ndi arimi ba kumantere chioro kuiboretirwa ngiro ithurano na mianka IBC utira kithurano kiu kikubwethwa na njira ya mana wero nkolo kiboreti arimi ntuku utire ba kwithira beishumiria na wingi bukendo utire ba kwithira bakiona kanya kuthura tongeria baraba kwenda baita mbere no batongeria. Tariki 28 mweri Juni ria arimi ba majani berigeri kuthithia kithurano kierekeria ba factory cia majani mwanya kirimongo jwa Kenya na bakiaria arimi ba majani barwa uruko bari uri arimi guchumbiria na wingi ntuko igutigira ne bakuthura tongeria baraba kwenda ni demokratic right ya murimi wanda kumira kuringa kura na batu bara to na to wiri baro to ko ba ko tutai ba lo ka ba kira mewa ya woni ka motere ni mugia bari kura punga ga to dure mo tonge yo mwaga mbaumera balinge kura cia bakalie betere ba igo musindi kingi ntumo ya arimi ba kerenki ame ya IBC ire kethire rungamirite kithurano giki ni kuba kithurano kiri na umana weru kira tromba ya IBC re strict kumenya imurimi wa majani waringa kura utege jo tonya randu bangiro tere na beja ndo mamwa mwe pari nyake ni wa majani ba bya bakatulingira kura turenda kuthura mutongeria twetwe aisi nesikera timbalot asikera timbalot yeye inyoka dikira majority iba ije no badure dare director wao ora ndeke koromba ke IBC edre makini mono etekere kuiretera thina ke maramba kotini ke muremi ondo muremi atekira kungina kwa kiaria mukarigitu wa bondi ya factory menti Solomon Murethi na munini wa we David Kinoti barabo baireba na mupinzani bare uri arimi bantere mwanya ba factory menti kubakorokeria bondi erere kuthaiji na inkolomba muno tinyaba bangi bakoringirwa kura nondo team twale one team badurwe beje tukarende buru twina mantu ja maingi tukwenda kuthithia yado bangirite murimi kenda tubakoja thiria turi ambo ndira turari nayo ituritanirite ngugi muno injagana ne antu tubaije itukuromba bau bapingirwe bachokie mbundi ire rariku ize turaitaira ne ngugi nontu bau ne antu turitite abongugi tuone baitite ngugi injaga
nontu imenti yonthe gutio gutiriti ngugi ikuonekana. Neatongeria baraba ugite ukurukira mbondi ere kuthaiji nithirite na ngwataniro bunene na nibethirite bakiritanithia ngugi bari amwe arina moroto jwa kuguna murimi wa majani kuma bajukirie wathani. Thira factory yetu iri namba 8 twamita 8 the first time twamireta namba 2 twina shilingi 41.2 twamau tweja 53.1 na nandi tukuona tukaeja na mbeca ile itaeja no kumarira majani jambiririe itukuona tukaeja na over 60 going to 70 shillings. Kile withering automated withering machine no tukenda tunya cost itomire au tweta twagura twachwa ba sola para tukwenda bejo twikira sola kenda tumba miake ngiji tethatu anjambane company yomba gutwinikira cost ya kuthia majani. Cost estimora compare na KPLC na soreu itubecha tukaitudra tuketha murimi akiriaga kimantu ni jastima. Twina mikakati ingi jau ya kuendelea improve orthodoxy yetu na automated withering na twina mibango mingi muno ya improve nya barabara yetu na guchwa thoko na bado tuendelea product injeru. Tai twina njinja, twina masala, twina lemon na ituendelea tena ingine ndio tunaintroduce leta kinya thokone igwita extra tipi. Kungina kumwerekerio wa zone ya Kithuri na East wa factory ya Kionyo uria ni mawira mavyo na ingite siasa chiawe akiuria mwingi kumbe na kumuchokia kaire kwa miaka 3 kinya mpumbo bwira ntu betu kinya gwatweka buruma wero mathio kuona atebui no te mwendete hindi utiende mbecha inda kuretera utiende mbecha na mbecha ngokuretera ugatekio nkubwira ntu betu enda mbecha iro na chumu konda kuretera oni gwatweka imawero mathio ona antebui inde director hindi mbecha ira nda kuretera kene icho no ntu mbecha igagutethia kwa antu betu kire mbwira umireni bukathuri otongeria bora bukwenda bugwikia mbere na bugita thithieni musasa kwi antu bara butegaga bukona muntu atongeretie kuna au tongeria gukarite atia twira neni mantu betu mutongeria jukia ni mutongeria bukona aria gwetera gwikia kori hakorita kinya antu betu kethro wina ng'ombe ku imweria eria itithetie goro itete 2030 enge nere eraumire 10 na mi 5 aye na minde nere kodhenja tewe kwenekeria kuma gicigo mbunge kia Southiment nke report rateto cia wero riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Atugita mbere ni ati nkulukia skuru 42 cia primary na 4 junior secondary kumegembe century cia mukirete toro cio thero kumakia mubunge wa mwekoro wa kaunti ya Meru Karambo Kailemia onto wete bwatira na bari bakwithira bakiria skuru nyaka itakamweri. Ni keno kumakire kuruba wondi ya Kangeta bakiamukira mubunge wa ikuru wa kaunti ya Meru Karambo Kailemia wendera wikinyite kwa ikundi mbecha cia ngaf na kinya kururia mubango jwa kwa rito banje YSS tauro cia utheru. Sanitary towels tuete 750 schools into bibi andabiri yao kwa DCC nto no wethero ba thirikari no turererwe na skuru cionthe cia JSS na primary wauva kwa wakati huu lakini nya secondary twina mibango. Akiaria mama Safi na makirite makarika yengete ya kaunti ya Meru ana batwale kwe watwana bare banini akiwa Meru niyo itongerete na makarika ya na kuria na batwale bakendoka asweni thakani bamenyero turobo orira kinya uretia na bandhaka na bone bareke kwenyangiria twana totwale uturo na atikinyambo bakethro bakijukirwe tagaria angu yita kunenka ndirange koro chaki iyo niyo nguge kwa number 1 ndemwe koro kenda boko kira Meru niyo number 1 na twana kwewa twana ta secondary school form 2 na nauange enkiwa ndena keba mono kweba mo barabara te inje cio tuthuranitie mbuo igana tubebe
na bang'ina bai secondary school twabaikie cukuru imwe nontu turabaikirie cukuru imwe kenda batia kuthekelwa kenda maisha yao yachenja bomba guchenja twana na tutakuwa twabwithia encourage are ba twana ba cukuru are atukwenda inya baba example na bete inya ntore ne bera bange binere bakuria kenda nabo baimenyera nke arairi inya ndakasietu bane aronyokwe ya chore benu bamenyere nito re mware atachukuru na wano kwenda cukuru utukona utiko bwawe nya thatu kabwithia sheria inya bwenda kabuka gwatu anande ntuko hii Nkuluki na meneretia antu arume bakuru nontu bakwairia nthoni ana basukuru rira botuma nducia kiwendo nabo bara kwenda ku condemn in all certain terms nya ntiko mintia ni akuru na baba bongo bagwetania nare bao bara bachiere bongwa ketha ande na inya akuru jabo batonya nchera na bakabwa maisha batike kuona inya mwe kurungi ka mwari ungi omuntu nare ito chuo mangetia kuona bwina mbe shakura sanitary towels ito bwas bugeta kuma manto murube no tubwega na reo kwa kana 50 reo kwa chiome ito mwari kenda witethia ukathukia maisha yaku no tuba mbecha. There is time for everything. Wathiria cukuru wagurwa utubo tuboithie nyumba cienu. Nikiripotera Weru TV kumembe mbita wa Marion Karugi wa Kinyua. Aciari ibarombetwo tiire iba kutetheria na kuhata mbaru yewa biana bo yewa mwanya mwanya ibo kenda batire bakwithira bakiguneka iboretu nyotire bakwithira bekarakiana bo muno kaitene ka barenji ibo kenda otire bakwithira bakiebukana na metwete boy kulingana na mwerekeria wa skuru cia Meru Wisdom kintuku ya kuona ni yewa bio kinya kithomo gĩatu gĩa CBC kĩrĩa kĩrĩo igitarĩrĩ igĩkwĩthĩrwo gĩgĩtuonagia mũno gwita taranta cietu kwa utanande tũrĩnja aciari betu itwenikarenjiana betu kũthithagia mantu jaria bakwenda bari bo jaria batikinyĩrĩtwe icio twĩta taranta kwa aciari betu kinya bona twathithia ntuko jena arua please na te cukuru yetu ake cukuru cionthe na aria na bakuthoma baeja ni kanya boka ba support na intobiria alimo bakwenda ba support na bio kenda bomba kuonania talent ciao jaira tomba kuonania ntuku ya naru aja Meru Wisdom. Alafu kenda kuongera aciari betu tafadhali ana betu iba karuo mono rira twabarutha bana jonto bandite minditam kana nyare aberutha runene ni untu na ana betu na boiba gukurukira changamoto nyingi mono twae ni kirosi kire ana betu kenda bakombaga igitare onde gutwira mantu jara bagukurukira batikethura bena mantu baithite tutikumenya kwa itubae kanya na tuketha twikirosi kibo kenda tumba kubatethia especially ana betu bari jara mainge itukuona bagikurukira mantu amanene jara cases itushigitwe mono itukuigwa ana ibagukinyia gita bakethro nya bena baka pregnant at the arranges kwa aciari tukarire tukiarairia ana mono na nkiongera aciari bugatwa ana butwa tubathomithia na tuba discipline na tuba mataro tutethaie ni kwa ana betu mataro kenda igitariria bagakara gukura bagetera intobira twaberaira turi aciari betu tukavere bise turirwane ana na nkiaria ante kugira ngao chao ndonire even the boy child nyawe na kwenda gutaro mono na baba betu kana ethe bana baba iba cross mono na ana especially ba boys au konge ngatokeria aciari betu nkatho mono muntu bakwithira kinya talents ndatona ana bake portray stage chukwe talent cha mwanya tekwithira imwana bura kumenya ibura na mutiari o mwelekeza ange arimo ba mwelekeza kana nako gakethira kerende so ngwe yonthe nkona yonthe rithira combination na turendi kuga talents kintuko nei irenda na ukibajuka kuma ara anthi ukabana cha talents ciao meana bonthe be talented na njira tofauti kwou naro tugara talents mwanya kwana bena talents cia kuina na kanyua wewe na
talents cia ku dance ko ki talents ira cionthe ki mwana wothe kwi talent ira mwana ene ni otukugeri ikumigwatira areri na tumi notice inye munini yo weekend akiendelea na mbere ki portfolio ira kuthoma ni endelea na mbere inya tukimwandova ki school ira nene nkuruki bamenya mwana ora bombo mute. Kathoshe mwanya muno kiwa mutegeri nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja tonekanya kunogoka nini ugeta kurai tucokirete na ndeto nkuluki. Ana bako ni botoro barujo ritana mwana waku wega bwa gwikaga muthitho ari o munini kenda ombaga kubangira rujo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya tona na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe turura ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719077077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nukubanga gweta kuongera kithomo gyaku nthiguruna ya USA kana Canada. Ithiro iri undergraduate, accelerated nursing, masters, PhD kana kurutana America. Africa Airlift Initiative ibakumbithia ukinyania untu bubu. Nitwajanaga visa coaching, career guidance na motungata jange ja gitumi. Turingira thimu kurukira 0719857754 kana 0799047279. Riongera obishi yetu ira iri Nairobi, Muthaiga Square, Ntagaro ya Muthaiga Police Station, first floor, obishi namba 7 kana obishi ya Nkubu GM Plaza, second floor, obishi namba 3, Ntagaro ya Nkubu Police Station. Africa Airlift Initiative, success beyond borders.
no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alangisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto ire kalkia akwena nduka inene ya Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 mushogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka 10 mushogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaalamu Njei Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaalamu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Ngako atongeni oringi na nkatho cia mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumbira ndeto cia weru thaa mwanja twicokerani ati timu ya Kenya da 23 barani ya youth barungurwa miaka 23 babwithitie moritani yo ya mbere. Kwa majina ni Irene Mwende, nimetoka slum inaitwa Mathare. Pia niko timu yenye inajiita VAP. Na tuko prepared, tunakuja huko Arusha tuwakilishe Kenya na tunataka tu ushindi. Kwa majina naitwa Vera Dhiambo, mimi ni goalkeeper kwa hii game ya VAP. Tunashukuru VAP kutupea opportunity ya kwenda kujiexpose with the other African countries. We are ready and we'll try our level best to represent our countries. And we also thank VAP for giving girls this opportunity to travel outside the world to showcase their talent. Yeah. Kandasha mwanya muno kiwe nontu boko na kanya kuatana abatu kindeto chia weru thaa mwanja na kibonde barabomba kwithira bechi kinyanilianga kwendera kaitakea na ntukwe ntia yoyori thare mopia murunku mwene nyoni mbeto awini wa Kinyero.